Ki nongelam jongka National People's Youth Front ha kalaipo tarik ukalalangkot arhajar arpun riu kila penyar syu yak snat trekam jongka da kabala yoru ban penskam ya kinongkit kam jongka Farmers Front Sora Block bat kinongelam jongka National People's Youth Front Sora Block ha gani kasngi lawan banyodonlang u MLE ka Sora constituency uba Gavin M Lim u President jongka Farmers Front Meghalaya State Unit uba Himalaya M Shangpliang u Secretary jongka Farmers Front Meghalaya Unit uba Agent Star Kurkalang u President ke NPYF Eskasil District uba Kraubok Soklet lembat ki wedi ki nongelam jong ke NPYF na ka state bat ki district uba given ba ai jingkren hagni ka sngi ula penpaw ki jing snokmen ba ka NPYF kalayo ban penskam ki nuikat kam jong ka Farmers Front bat jong ka Youth Front Sora hakju kapor ula kenturu ba kin shimkhya ya kakam kabala banchet haki shushu ula ong bak sarkar jela hak jingelam jo ka NPP kala shim shibun ki sinjam ban kentiu ya ki khon samla khamtam hakaliang ka rep karyang da kaba kala wanra bunjat kiskem ula ong ka sarkar jela ka don shisha ka thong ban kentiu ya ka yo ka kot jong ki nongsong snong hakeleng saudong jong ka jela Susu la kenturu ikinong yalam joka Farmers Front ba kinshim ya ka benjab ban pensha ya ki jingtip habai de bat kiskim ki ba per ka ba kinong rep ki dei banyo knang ba kiskim ki ba lawan ra dak sarkar kinlong ki ba seiso bat kinong rep kinyo ya ka jing mentoy District President is Kasils jongka NPYF mentakasngi hangani kapor ngakwa ban penskem da kani ka NPYF jongka Sora Block ban nadu mentarasgi pilala ban trekam syakmat dag bashim ya ka jikitli nang benta ka bahakamiat jong ka parti jong ka NPYF bat jong ka Imlan Salang Kulishbon Kulishbon chairman bapniya ni ka jingalang ni program mentarasgi nak betah kajing ai la jong pi ban yo betah ni ban ai ni jingkan waktu kujo ban yo ban scam ya kan ka NPYF hani apa jong ka Sora Block ai kublai kerpang ya i MLA jong pi is given bakung presiden jong kan ka Sora Block ila shim ya kan ka jingkit kli pandang pengklaim ya ka parti NPP jongi na kapor sa kapor bak mentaka kenti onday pamangilala pang scam ya ka NPYF dan ray hak ni kapor ni don ya ka Farmers Front no ka kanhon pat kabadi pe kerpang na mentaka bahaka miat jogi nongrat ka NPYF kadai ka pe ya bahaka miat jogi samla ka kanhon Farmers Front kan pe na mentaka judan kam jogi nongrat ki benai ki baladan na sing layo ban penskam ko ya ka NPWF hani mo sa ki NPWF kamot ki members jong ka women's wing jong ki longkome nga presiden ng pagtakan mo ba ka to surat ka TikTok presiden NPWF okay ta ko lesibon so tenan pakat panangya ki po ang UI ba ki nong try hapo jong ka party jong ki ship ka ni ka jikit ngata ta ka jikit ka bakra hodo kata-kata Banayo banyak trilang bat i Sir Given. Nalor by day MLA day ro District President jong NPP is Kasils. Bat no pun start rekam hadu manta kajing rekam kalong kabayay bay ti berkebas sotonat hadu kata-kata. Ubriyo basurit, ubriyo ubashim ya kajing kitkle, bat ubriyo pentelun shida. Mo iwan hagan kay kasam jong ka NPP, yung NPP family Hamas nuani klaim syangkai isim ikit kalau kor balaban syat ke parti bermantah baru ini iskasil ni ya syat juga Farmers Front juga Meghalaya berkoi kani ka Farmers Front 14 lantam bayas dan rekat berkejumpa lang jadi region kani ka Farmers Front Tendrai hak ini kipor benai kebalukar kibong pada pun tan ni kejing trai jo ka Farmers Front do kala mare keleng nimla banlen bah po rikasi janti ajungi ki nongret kibor bah ka percentage jo ki nongret ka bahe adu kata-kata mo rengkat kejing tam jo samla kilo kami
Bat ka jing kia kle jong kini hapo jingalam jong presiden sa Himalaya Shampliang ka layarap shibun bahaya ki nomre bagi cakap per. Kerana sekarang hani hapo asora blok jong pi hadir belada form belada penskam yang ke farmers front kini ki nongkin kam jong farmers front hapo jong ani ka sora blok kinla ro ban ai shu jing sikri ke hamba shu syakin nomre ke badan hakarni ke bentang. Kerana sekarang mereka jumlah bahaya jong presiden jong ka jong ka farmers front kaba ilano senyang sibon sa parti kan saya usok wa kampiang susu ni so i wur je baka partai kala ari palat mata tar sumi kan ono khobor 10 minit 8 minit layate tengah tarai ki khobor ham saya nakali jong piro ki bon balatik namun penbenar tamang superman bagi saya kait so syu ba kampiang ari do kasih jadi jongi hari ni ki banai bangan aku kali kesini nga suka bang ya selok kendia jadi kalau ya don lang ni ngapai jangan ika list hani bang koi ndam bakau ma Mister dan Miss hani hadir baru sana gitu ke appointment letter punya bang koi ngayon iba ki member jong ka LPYF hani di ki sentran sudah mo kani ka kanhon jo isamla but nganda kaban sikatay ngatray kini ki member sama sentrang ni ro ngatray kin kanya suskan lada ki adon lang ki member katay na dai committee ro committee ro khamsa kham smutna ngamut tanong kuni persyap ban penduk namar katkum ka jimpe jong ah kini kisnan ki barata ki tagan ni ya ko ni khantam dali ki first time voters kini ki badang noko masung yo ipik thmai khapra khandai apposnen ladon teladon ka women's front no dia kata ka bang ka women's front ka don tendrai kitu ki kena samlalut bang kitu pat banlek pat angtei bat ime san nang tu bani ai jengut nyapai tigila bahasa kita lakajong ka kenhun maki bat dapat election ni kitu berkam shu ya tu au ime pa tu da bakat tu penruai tu jurua bisa shit hair tur be aler tanya kitu ki kenhun jong ki samla kathai ngatharai nakalen jong presiden rekat jong komiti jong pihak ni kisni ki banwan khatam lele ha ko BP reform ni PSC polling station committee sampai bapinla berlum lang kitu kidon ka baha ka benta ka balong important baha ka balong rekam baha na ka benta ka jinia kiu jong di parakhana samla ha kitu kirta jogi khana bikin like ban syabe ha kan usaha jong syabe usaha balong nama bale ba nakali jongi nimdon ka jinga dai batki tiki syaro ha usaha sya rong ha ka erion erba elang tari mo ngatharai keyboard ki belong kristan ne purwa Aku ka kitab Genesis na mas tangdo lang ba how lay yung bri upay teman mislay na te mutao siya kayo te na taray kanang ba kani ka LPYF body juni hangni kan khamla kontri kamba ta siya petlam ba pinpelung member hagi PSC dalam kepala hako jo ka blog executive committee jong piro soha pelurang yaki samla kantai anantai presiden LPWF saong lang ki member joka women's front joki begitu ki kun samla joki ya pha lang no saka LPYF nama ki nyawan mi lang ma phi dei kun khat do joki adon khat khasnen tai mi dei mi posnen ya jimul kumno ya la kilon para samla khamlo lo ma plus nta ki yesnai te ki kena samla samla jui kham smart le meeting da te kata ka mga ang bangin persyang kuno bang pumpan kabakan ka mang ba nagaling jong ki samla LPYF ka ikathong jong ni don hapo jong ka political party bangin la bangin lain na ka politics kata ka dai ka basya tendrai kata kamut ya pi ba pin pemala ba ban penkelut ban pemala lani bang ya pendeng na kay kemat kejarang bajarangam bala da usar kan ra kata di ka bali lande bayo mo pi o li mo lani lada service to nani service ni yung katay ka jarang bade ka basaw pi em ka jarang bala ang service ni nga ko apa nang ipi kuni
ban long shai ban long star nangta ban pek ya ki jing shisha based on facts hayalo jong ki jing shisha bapin bishar bapin pensiong nongrim niyo i khambul sen nama ka parti social media manta bon ka thok ya ka bade tendai indala bon para ki nong thok lau baro khoi ya thok donu we bakra ni jing shisha shpong ki ba thok tenle on do hangai ni ki shpong nomor bale laya bon mo kata ka komlok ka ka mindset jo ki khna samla jo ni menta tendai kam ko abi ki khot jo ka NPWF jo ni menta ni kimno ha kata ka do pilai don ha ka family NPP jo ni nyatre ka ba ni penon kam ya ka jing star jing shampang jo ka ni jing smuthu jo ni ba ka service ka jing shakri jo pi ko PI para samla lani ya ka imlang salang jo pi kan long leng ba ka jing smuthu shai ba pi la ya ka ba dei ndai ba shusha rong lani ba shusha patan hanore ano mo na ka meskan mang le shakpan ndai ka dua na por shakapor na ba de shim number 4 jo president ro le sin nang le shakman min saya persiang mana ya kendo kana munyo banya slok banya peja hanu kom banya tai banya ai bajin shakri na kumta ki babut ki balang klanda mo shilian khmat yeno mo tenta por election kumyabok bermodan ke por na shungshit bala kumyabok tendai gide bersungfu ba kathong ka ba khmat kajin tot ki lagadai political party lagadai ki seng bahalang dari kisah ngomit kini gedor barsno dai ka bah khmat kadi ka bah kamya karoi kapa te ka bah kamya karoi kapa kanumuan lada kadon kajingya pat pra no larki wai kim sotho wan ai ba larki wai kim sotho piru sotho la pi sotho ba kadai ka bah kini ban le ya kana mo tentang pi i wo no sho no pi wo la accident kali hante stang basun por election mialam su si miarap su kata kam dai gajing semua ko bari bandan mo hakapol ki don kam sisa ya gajing arab wat dai ki ba persya aro hakato ka po persya ki lak no ban ai ti ka man ti ka dia kato ka daga gajing no senyang jo pi sa ka iman salang klen ba thau ya gajing ka jo pi gajing pele ka babur naglor politics bi i parti ki dan babur kani amur ki bon ki ya phe mentale le no i halor jo kata ka benta la pipek bahaya ka ya kai ke wajah ko Asam khamtam le le jikre chief minister juga Asam da pipek ngape tentang ka hakaja baria la nang ya kentending ya ka jing isi ya ka jing ya ka dokti banga ngapher utai uyan ka kadang sukan kum kita ni ngathara ni nakali ko jongi khna mun yate khamtam le ngi bei mangnya po rihasi ni imbi parahasi ni kiwe ki jekentri ki padar yo athan man pula nya tata to ni banta jo social law ngathara kata ka ajinya teli jongi ka dei ban banton ba ka NPWF phira ai ka ni sim jo ka jinya teli nang talang ni semat persian ban form mo ikini komiti hapo ki polling station ko pero kana mo mapi pila roban banang telun kamstet banang pembahaya ro kontri kam jopi ini syakmat nginom slam show ni salon share website juga NPWF juga iska sales district ni kabang ngin sa register baru haj ki members nadu ki polling station level hadu ka block level bar hadu ka district level dan lale kata ngin sayur kami yang jinga trelang jom phika committee bar jom ki para samajung ibarat ki badon hakishna ki per tapi dia berkata ngin saya ya bang saya tai sami ba ban ilamat perulong ya kata di khulai shibun nak bentak kapor ka kodo jom pila pelak ban wan sini mai member ni gile waranti ba jom NPWF kidon tak arut ki baja ngale jom NPWF na kidaw ki bom lakia te kadon lesi hang tu certificate kidon ki ba dor ka jumpa klaba mis ka karteng na ta don ki ba nila baklaba kampat don certificate na bentak itu i presiden sebagai yang malu kita nang mangali open pembiang ya kan certificate te khoblai shibon na bentak por ka kodo jompi nang ni sakmat kan nan bapi yo komet ka basyak ka bakhlain ni usnen thamai un IAP kijin kurbu ki bakarhai la dai ki nongrat no kan baha karep karyang phik be kamai tu ki bentak kan baha kamai kijin jompi baru bulan ko kui phi da ka jingkot ka jingkia ba hababit babiang ka kot ka kia hinla bana ka jing shakri ka khamha nak banta ka party nak banta ka dinang salang nak banta ka rigo ka jatun rigo ka kawai kulishwa Kalau kerai ba am
Ngi chu ya kanduk dak por cek por ni sai dur lang ni kam cek imlan salang. Ban betasngi di jaman bagi soterat ni akan lang ka jo kenhon. Ba ya kajing doai iba ayai syai kupar nongrum iba ya ka working IBT working president juga NPP Sora Block iba ai welcome speech ba Riverstone Majau Warlock ba ila le jok ham koloi iba krau rengkat berkat tim kujungi naga NPWF laiwan manyasaran lang berperskam kedeket kam natai sa HM Syampliang ibadai di zaman jongga Farmers Front kejongi bagi Sir Kevin ibadai amale jong daripada Hatan Jompi iba Alan West idon kalang hene iba singai rengkat kumway nau notri jongga parti iba Melkom ibadai inong penbiang rengkat lang yang di program aku cukup por ini askan jelas keterima jongga Sora Block tagi nogit kam naga Farmers Front kejungi dan di office secretary pada aku cukup po di bapai jaga iba di jelas secretary cuki eskasil iba mai Pangstone sible iba di nang ni na mau jerong ke kuncu ya pi baro iba pi dalang ne kinogit kam jongga Women's Wing dan juga badi page juga Sora Block bad kiwe kiduhot ki member kidokasan jongga parti NPP hang ni po Sora wajiki gue kiba don kibalong gidong kit kamsnong kapang yang malah menithuk ngai keplay pi kumju nakalian jongga Farmers Front kejongi te district president jungi ba Elias Kadbikhe udon padeng jihito umlawan point te na kadang ngi hapan penyahi no mangi nakalian juga state level but hang ni kakum kalis legit president yai ba Nover Singh Nomkandri bat kini khot General Secretary Pak Syai Borlang Khatbuli Tata Treasurer Pak Prari Star Lindo Nangta Sabat Kiwai Degi Member Syai Borlang Ranja Dikolan Kongsni Tonsing Karmodai Sensor Lindo Bishar Kongshay Batsing Ranja Kibor Kartungor Sublin Doling Delina Rani Tigide ki keteng subhalong kiba lakhre lupa masuk khot banumpang kupor kinwan lupa hajan di madangan khot oswayai presiden iba Nover Singh Nomkandri banwan syakmat ban khot isa HM Syampliang belum zaman jong Farmers Front bain ai ya kan appointment letter yai Kekot saya jelas saya treasurer Prari Star Lindo mulai sibuk rusak dengan kos saya tadi kolan komsni Sam Henry Gadi Gaji Sedang Wapinya Say Laka Jom Gabut Kabor Ban Perkhat Ban Trey Ban Lum Ban Langi Nongrep Halaki Sjong Isnong Kam Tam Yagi Nongrep Ki Badan Rengkat Bat Kepati Ki Badi Kedokasan Jo Kepati Bagi Gilat Kelti Bagi Don Nak Sarkar Ngidai Benda Thu Syaki Ban Petip Syaki Ban Habasyak Kakam Ban Betul Lenti Yagi Shadow Syika Office Sarkar Dan Syaki Buat Badai Kemi Ngidon Kamanya IT Kabor Kabut Nang Ba Kanlong Kecil Motoy Yagi Bat Haku Jumupor Kanlong Ru Kabor Ya Kaparti Bat Kanan Bakata Kecil Syar Jum Sarkar Jungiru Kanlong Sisya Sarkar Kaba Perform Nene Kapatri Nang Bata Kecil Mahajor Ibn Salang Lengba Kakam Kabangi Trailan Rengkan Bat Ucim Nasa U Noyalam Barang Badu Ya Sarkar Rengkan di Bat Preston Ibulong Kip di Cim Nasa Jongi State President Joko Parti Ibu Mas Ngobahalang Har Ki bolong di Cim Nasa Bat Kiwi Cim Nasa Bat Ki MNA Ki MDC Parok Ki Parti Workers Kenapa Kum Ke Parti Kanlong Syek Parti Kawai Teli Nado Nak Sarkar Najrong Hadu Ha Trai Hak Rasu
kenang ba kanwan bin kebor ka baklan ban ladang ile hakada rukom klem artatin ka jingshania nginang yo kat nang mi kawai ka por sia koi pan te na tadaw kumbang ilaw i ngilay aman arlay tadi election pila yo i balay la shu syak sar rapang kabateng teng ni om long kumala syak thekul kin thei hapring jeng jeng lakai football sumo kumbangi ngimdei kita player ki balak pania trei pania syagri pai ba pim lang salang ka pai ba umechu ka ai bakaran manga ka ai bakaran mapi barok no ki bahi masem ki kurgejai da dong syadong sumo bakade ka kap kai nama bala syak ban perung haka jebing ke jemut ke jeperkat ke jegi dah kecing supo bakala sudah dan nam tala dau kade ke kamram jungi ke minum trei jong parti lemba youth front kumbang ila pensekian mandan lemba ki women's front ki bala de pensekian kade ke penai ke bala de rengkat ban ngi kum kinong rat rengkat parok lang hi ngin ai ke citai lang halaka jong banta kenang baka parti ke jegi kan akhlai bat ka bor ke jong nong mikmat ke jongi emily ki MC bat kiu kiu kenang yo sisu ya kabor da kajing ya trailang te lakhau kenang la sna kenang ya ka force run ru kade hakatar ko ba sibon ki lajing betul ka ba sarkar ka la ai ka lanji ki scheme ki program ki bapero pe nado da central government hado state ki la ai ki scheme henry ki babon na ginorat ijungi kimtip ikila kilenti omdan nang yarap omdan nang petin lenti na tadaw ka susakot susakot bat omdan matip bat hak juga bor iba amrus babnia yakni dialam ai kublei yakni galat ba ila ayanga bangania don betalang bania sam gi cikren gi ba khandiat mangindon gi sembo perkat mangin buah macam pi ha khane kapor chwa bangan le kita so when I kublei iba Gavin balong MLA balong khot sobha yang i matasi bat kumju bala penkre ya kane kajialang kaba New York and Penskem ya kinong kitkam joka Farmers Front New York and Penskem ya kinong kitkam jong ki youth MPYF kaba ngilai kami lenti la khamslam ba ngilai kwa ha na kalian ka Farmers Front mangini wan ban Penskem no ya kinong kitkam Andre ki wan ki sinshti ki wan ki Christmas nanta ki New Year ti ba geben ila yedep penbe ba na kumno ngin hap ban ya Penskem no hau ni hunai January ti kulishibun ya pi baro ki baidon benta ban pelong ya kini singi ke bejok ai kublei de i bakrau belong u presiden joka LPYF ke East Khasi Hills rengkat ban i kidon ki leaders jong i ki balaya wan senran ai kublei ki rukumjo ai kublei de i ba Allen West belong u general secretary joka East Khasi Hills ai kublei iba agent star kurkalang balong ujian secretary jangka Farmers Front kumjo nasorde when ai kublei ya iba river majau ba laai kejikren pediang sobhai ini but ya iba Nobar Singh kedri belong u president jongka Farmers Front hangne haka blok sora but ikiwe kiri ramba ikiwe don berkat pengi hangne haka stage but yapi baro ikiwe don hangne haka hall kumju ya kilong kami kibale don banyak sendran lang ini bat pensyai ini kublai shibon ya ka jingwan bat kijing don berkat fi Hakaban kong mas ngo ban ai ya kajing kublai snem tmai pi baro kumalaoi ba agenstan isokmen shaba kajing elang jo Farmers Front jo uni usnem 8,000 8 kasdang nangne naka konsumsi sora
Idang don bun kiti yalang ibang ihap lek keleng. Andrai ni dokumen siya bang ilayo. Banwan yuk kejat hangi. Hau ni upunai benengkong jong ni usnem. Nakwa ban ya tu ifi. Ya kadau bangi ngidon ya kani ke farmers front. Pila ban perkhan holiday ba kan le ayu kani
lấy để linh ba cái chính ai bor cái trong u là jerong cái chính am ti cái trong u lo la bên pen poi lang ingi iwe hang ng bor cái bộ menta kebersibuan ya iba Ambrose Nyota belong i present jang Mokrok Circle baraju upor gailam ya gani kajialang kajongi hang ng upor cái bộ menta ai kublai kerpang ya iba HM Champlian i belong i Emily Barim Jong Komosenram Constancy baraju upor i present Jong ka Farmers Front NPP Meghalaya State Unit ai kublai ya iba Alinwes Kharngor i belong i Sketri Jong ke NPP East Kazal District ibaladang mang ringkat bangi ban pensengai hakani kapor pemerintah ai kublai ya iba Kraubok Soklet ibelong i East Castles District President Jong ke NPYF hoi ai kublai kumju iba Ijen Star Kurkalang ibelong i General Secretary Jong ke Farmers Front NPP Meghalaya State Unit bergajing kublai rukali kumju syabaro kidikhat kibelawan nagalian jongga Farmers Front ka Youth Front berkumju gajing kublai gali kumju syapi kiramba kilong kini kiparas samla kibelong kidikhat kiberang shisha pen scam mentan nagalian jong ka Farmers Front berkumju nagalian jongga Youth Front nagalian ga jonga ngasun ship negala pen pau ga jing songo pasikat deye ya pi kom gi dikhat kibla shim shisha ya gani ka sinjam banwan shadu shine mokdop lami nagishnong ki bofero he batani da shisha ka pen pau ba nagalian ga jong pi kom dikhat hidon shisha ka ta mensim banyaket banyabala ya kakam kabla penshiat nagalian jong ga party nagabenta ka jong pi kum ki dikhat bangal kerpat lu bah ju opor banagaliang ka jong pi kum ki dikhat penshim ya kan nagabenta bandon ya ka jingit kli banang pen piat shishu kitna banang pen klan shishu ya ka kam kabla IT pi kum ki dikhat karena kaliang ka jong ini so kuman chika dei bah kan ga janmit ka bomenta nilayo ban pen scam ya ki dikhat jong ka Youth Front berkumju di dekat jangka Farmers Front hangni hapo sora blok bagi sotu panagalian ka jong ni sotu nio i da shisha bai gani ka sorkal jella ka bailam nagalian jangka party NPP ki senjam ki bubun ki penglaship ban persyam ban kentiu ya ki samla kham sejrong shushu berkumju ban kentiu ya karep karyang bangio i baki skim ki babon kiblathe apo kani ke jela ke jongi bangi skim managalang ke jong pi kum ki dikhat chaga Youth Front berkumju ki dikhat chaga Farmers Front pensheme ne ka buksiar bani trailang baki dikhat ki bakham hajro lagalong nagalang jo ki dikhat chaga district berkumju nagalang chaga Meghalaya State Unit ban persyam bangi penti kena bagi pa nong song jongi ke dio shisha ya kata ka baha ke belamang kerpang nagaliang jo sorkal jella ko elam nagaliang jo party NPP ke badan shisha ka thong ban kentiu ya ka yo ko jom ki pa nong song keleng sodong ka jella habai ba sam ki samla gi ju ong na ko we por se ko we pa pi ki khol samla philong ka lawai om tangi ya jella hamre ya ri barakoi bangi so thu ba kunjal ka jella ni la yo ro ka nam ka bangi dei ka jella ka wei na pedeng ki ba kina do tam ha ri barakoi ka bangi yo i ba ka age group ha po life science na karta gidan ya kumba nyau R% ya ka jingbun pa ha po ka jella ka jomi ba de ro ta benda ba na kalian juga sarkar na wei ka por se wei pa limba ki jingsin shim ki sinjang ki bobon kalau man pen klan da shisha ya ki kun samla
ban pendi kana bagi nak ban pen khoni ki samla ka takalinti ka badai kana bagi angut ya kalawai ka popnai na benta kane ka jilla ka wi ki jong ni hagiren san jelang party bofer bagi yo iru na kaile liang choki noelam joko party ni keren shan bagi numla ban ai kam sarkar yo way po way ko khana samla badan hapo kane ka jilla ka jong ni Mangi soto ko mangi jukaran na kuwi ka por sa kuwi pa. Habay day ba kam sarkar om palat ya ka hidup ko jab tani ki pos kaleng sodong ka jilla. Baka jing shom that dani adaw jong jing khlan no. Kabami vacancy ya ka shisnam om palat ya ka sa hajar ni san hajar ha ka shisnam. Andeng yo I baka jing pas jong I kun samla ngi kran tang habay day wala degree. Om duna ya ka soksan hajar aka shisnam kaleng sodom kecela. Baderan tak benda bana kalian jongi kum ka parti ka bayalam ya sokal jela. Ila penni ya skim ki bobol. Lagalong ka bayde bakasia malibit. Lagalong ka bayde bat ka MGMP lagalong ka bayde berpaniarap iki klub per limba ka yes Meghalaya. Baderan tak benda bana kalian ka jongi sotu sya. Bangidan kam yapi kum ki khot ka yut Baphelong kata kalinti lani ka jingke ban batayro igi kon samna ka bede bagi skim gi babon gi babatay gi batarwa na kalian jo soka na gawi ka por sa gawi pa bangi scam na kalian jo pi kum gi khot jong ke NPYF hangne po sora block shim shai ta jingke kli bangi penti kina bangi nang la ban pen klan gi kon samna ban ai ka ketiga dia ketiga man bangi penti kina bagi tagi kon samna Kimia ya kata kalinti kepada kalinti pakai persamaan yang nak kijom kerja kalinti penting kena ya kalawai kepekenai nak bentar ke dong ke time berkumju ya kejelai berkuai habis bat ke farmers front niamlah balen dengan jingsishan bangi em kejelah keba 90% ya kejingbun pan kidewa em lima directly lani indirectly lingba karya berngiu I syakni ka than ke jongiru bobot na pedeng kinong song lani ki pai ba ki ba im lingba karya boy ka benta ka bokongsan kalong kumbara penpau na kaliang jadi president jong Meghalaya State Unit ngiangut banagaliang ka jongpi kum ki dekhot hapo ka jelam jong ba nubal sim nong kadri managaliang ka jongi kum ka block hashop in shim ka rai ban form ka farmers front ka wei ka jingpeti kana ka banila shim kalong mangin dan kam ban bu pikir khot ki balong shisha ki nongre daladi berhaju upot ki batip ru ya kada karya nomor teng man super nong de khot ki bom tip kada karya hapo farmers front kalong neno Ringi dan kaman bu syar kita dekat ke batip ya kadap karya ke barat dalani bangit scam bakani kanwanra ya kata ke jimentoi nagbenta ki pal nongrap keleng sodong jangan konsumsi bermenta kasi ke jingyo ke jongi ban scam ya pi kum kinong ditkam hapo ke jalan coba nobal sin nong kudri pelong kata ke jingki hapadeng ki pal nongrap jangan ikat Ban kumju ban snow sha ki dikhot jong ka Meghalaya State Unit hapo ka jelam jong iba HM Shamplyang bamakiro kinong ka jingki pat chang sarkal jella pangintip de shisha ya ka jingki jong ki pat nong re kadai de shisha ka mo petpa na kaliang ji president bul sen ka sarkar lerani kali na kaliang ji officer so ko mo biang na dong sedang mudam jingki ai ru Rebang isngapat ya kasur joki paita madat. Yang kapso tu bahai ke jingil. Padahal tak benda banagalian jom ke LPP kelaibit bantau kerpang ya ke farmers front laka jom ke unit hapo ke ni kastir ke jongi. Memang iso tu bobo na pergi paita ke lima karep ke dia. Kasur ke jongi kan sawa hadu hangtei haka kamera terikam hangtei hapo sketler.
paling ma kejingio snow ya sarkar kata kasur ni sotu waling mat ki jingie ki ding binkian ki bobot mereka thong ke hak mandu balaman bersamaan pendai kita jingie baro perkintiu ya kayo ko jongki no shongshna perki pai no ra popok ande chela ka jongni yo i ki skim ki bobot ka baide ba katana chagare perem ka CMSR scheme ka fokus berkumju kiwe ki scheme ki badan menterwa na kalian jo sarkar agar pat di kum ki dikhot ka farmers front bo prinsip me ka benta ka jongpi bo prinsip me ka jingit plit ban pensawa pargaju upor baniarap ki pat nongrat ki jong banyo de shisha ya kita jingmentai ki bobot ki badan menterwa na kalian jo sarkar na kuwi ka por ko pat agar pat Hakmat Jopi kami dikhot barang sudah berpenskem juga youth front berkumju juga farmers front kani ka meeting kanang kut tang akan kesini ke pemerintah jadi orang ikut kani ke jalan na kalian ka joma kerpat berpensiam ka bentang berpensiam ka jengkit klik banginang penklan susu berpentik na bangila banwanra sisa ya ta jengkala berketiu ya ka yo ka joki pai nong sosnong keleng sodong jone konsumsi ke jong Tapi bilang ketika dia ketika man, aku mengajukan nak kau ikut polisi kau ipat. Jangan aku nak ikmat berkumju, jangan ikut ke parti. Menyetrelang nak bentar ke jing biang, jangan ipat aku berpalang. Dan kalau yang ke jangan ini, hoi jangan jinjau, hausnya araja aku berah. Di luar tak bentar aku malkeren ini nak kalian jadi present jadi youth front. Apa ipat hamtam ikilat pakai social media mentak ke masuk, ban penmi kubur. Mentah syukuran dah mobile kini kubur kabasuk. Jadi nak kalian macam asun kedua pi kum kinoilam. Hapo kisnang kita. Berpersang berpensau tu igi payah. Baginyo kita ki kubur ki batikana. Shua bankin tu ya kinuno kipriya. Tenak kalian macam ngam nak kuat syuk ban penjerong ya kajingkran ke jamaah ke negapur pemerintah. Ngasih ni kalah. Banai ku blai kerpang ya ka farmers front na po kajialam jong ba exhibition plan berkumju youth front na po kajialam jong ba krawok saplet kiplawan nang tinasilong banwan perpens kam kerpang ya kaniga blok ke jongi hani po sora ban kitbok keduen ba ka farmers front na po kajialam jong ba nuwas nongkri ba ka youth front na po kajialam jong baskem dot panbu dan yang kata kemensim jangan jitrelang ginam terfranci show naga benta kajin mentoi jom paiba jom gadom kathan sora ka jom parakoi tetang ni kintin baganya di saya sim nasib negala banai kublai piwe ublai nai kerkui pi benta bo pher jom jinon jib ko jom pi ketong ai piwe ya kacin ko jikia abo pura tetang ni kintin baganya di kublai sibon